Good morning, and welcome to S Production. Batho besho re keteka December ska lebala January ore yona. Ha o re o reka di-Hennes ska lebala stationery sa bana. O re o reka di-Jameson ska lebala tšhelete ya mmerekong. O re o reka di-Istropers ska lebala di-cover tša bana le uniform. A re nweng responsibly, ska kry-a re nwelele tšhelete ya mmerekong. Ba reka di-Blue Label ska ra lebala tšhelete ya go ja mmerekong. O kry o setlafeditše melomo ko mmerekong, wena o botša batho ebile ore wa taeta, o šeba ba botša gore mana tšhelete ya go reka dijo. A re beeleng January, re savileng January, re no nwa responsibly, re ska fetša tšhelete, re opolele pele mo re yang ngwana ka 2025 January. Lenkwele enwantše lenkwele.